Jouberton ke se seng sa dibaka tse aparetsweng ke merusu ya maqulwana. Ha jwale ho tjhisitswe matlo a mmalwa le makoloi. Baahi ba dumela hore ke ka baka la diqwaketsano pakeng tsa borakgwebo ba lwanang ka ho sebedisa dihlotswana tsa maqulwana. Rabutsu itholeng ke e mong wa borakgwebo ba amehileng. Go mongwe fa wa businessman o ba thusang ka go ba tlamela ka madi a go reka ditlhobolo, madi a di petrol ebile o ntsha dikoloi tsa gage tse pedi tse ne gore ke tsone tse di tsamayang di ba transporta ba thuntsa mo motseng ba tšhesa le matlo a rona. Video ena e bontsha banna ba ho belaelwang e le ditho tsa maqulwana ba itshohlometsa stationeng sa mapolesa sa Jouberton ho ba amoha dithunya. Baahi ba kopa sepolesa ho tiisa letsoho ho ba sireletsa. Bonnete fela mo motseng wa rona wa Jouberton ga go itekanela ho hang mo e leng gore kganye e simolotse e le kgang e re lebeletseng ka matlo a batho a tšhisiwa re sa itse gore a tšhisiwa mo tlase ga mabaka a feng. Ho sa le jwalo sepolesa se re se tshwere ba belellwa ba bang. I can confirm that the Jouberton police have arrested 2 suspects, of which one suspect are linked with 4 cases, of which one of these cases are the cases of yesterday, in which these gangsters allegedly stormed the community service centre and also tried to rob an R5 rifle. Baahi ba Jouberton ba ipiletsa ho sepolesa ho beha sebaka sa bona leihlo bosiu le motshehare ho fihlela maemo a kgutlela setlwaeding. Selwane Gagau, SABC News, Jouberton, haufi le Klerksdorp.